Kundi kendo kembethe kuma igembe kia kene ya igembe Youth Association nibachimerete kuwa baga ikinyamucemanione iratongeria beti tariki 10 ni Senator wa Meru Kadhuri Murungi bari uga kinya kethira batete mucemanione yo no monka ba kinya kenda kwaria thina ira cionekete ya Meru bakiromba ntubonde beti kirwe kurita maoni yo kenda kwataniria Meru ni bori kinya gavana Kaira Mwangaza akaumia mutwe kinyamucemanione yo kenda kwatana na tongeria bangi na kubangira Meru Marion Karugi katumenyithie wendera mucemanio yo atongeria ba Meru jubanganitwe mweri jojo wa Januari tariki 10 ni Senator wa Meru Kadhuri Murungi ikundi kia nthuke mbethe kumembe kijekene ya igembe Youth Association bawite bateti wana nyuma bagaikinya kubangira kaunti ya Meru ni boya sana nonto bwa Senator wetu wa Meru kiri mucemanio yuretanite tariki 10 nara Thiri Center nikenda atongoria na Meru bombo chat the way forward nara tukwenda Meru yita batu turi Gembe Youth Association turi atongori ba Gembe Youth Association tuwaka tuture kenda tuira Senator wetu wa Meru batu tu tayari nonto wa mucemanio yo na mucemanio yo tukeya kire mucemanio yo kinyoke ethirwa tukairwa tuya tukeya kire mucemanio yo kinyo atega tutetekereka tukeya nonto Senator tu en Meru ena mathani ya meya na nitukuona ni mucemanio yo tukachat the way forward na nikenda Meru yumba kwithirwa ina ngwataniro imwe onto bo mucemanio tukona ayo kwenda kuona thine Meru inairi ithira tugeya kuona bire bituma thine yithira ye twire Meru twaua inyakethe anu etanire inyakethe ichamani yetu ekundi etanire so tunashukuru sana nonto bwa our senator kuthwania no aite Meru aturinganira amwe Meru ni yumbite miaka wetete ningwitikia mwaka yo kuringana oraronere atwite kwe mapema Meru ikombo kinya malengo yara ya yenda ni bakuromba ntubonde witikirwo kinya mucemanio yo kurita maoni euro ya ngwataniro ya Meru na mwerekera jura Meru ibatiri kuyukia mucemanio yo tuwete ngania na nganio bati kweya ngania na ngania bati kweya na nibo nonto turombete tukuromba Senator wetu wa Meru naruore ngeti enene anto bonde beba kume mucemanio ne yo otweke mucemanio tengeli kinya nore kiri oreko nikenda anto bonde beya itikumakania wore opposition itikumakania wewe timu ine kawera eyue ni tucemanie eyue ni turekana tofauti cietu former governor of Meru Peter Munya former governor Kirito Murungi former senator Lenturi come ke mucemanio MPs former MPs come ndugweu ya tariki 10 Januari nikenda tumba kwaraniria ndene ya mucemanio na nikenda Meru yetu yumba ita nambere itukuromba kinya ekuru atongeria ba ikundi bya wa mama nyabo betekirwe baombe kuya ndene mucemanio yura njuri ncege Meru atongeria boi beye kinyera yaru neye gavana kawira neye mucemanio ne yo Meru te muntu umwe Meru te anto bathatu oivo inya kawira neye agiagu atu muntu tu bura tweta atu muntu tulla to niundon oivo kawira inya we noye mucemanio ne yura onto we mutongerio Meru na thai we president yo Meru kuringana nara koti wigite wangantu gwere ngio gethiro teguo ni baritete mukana kire baraba kuani bakubangania kuthangalania mucemanio jo Meru itaswerwe ntaira kure anto nabo bethara betu mero ni mundu setani mucemanio nto yo etibake okaunta mucemanio na manto atebui kure anto ena miario etebui na bamwe bakua bakeya peyete na andwa muntu romba kwithira yete na andwa timero tethika kurwa Meru ki reportera weru weekend kumembe Bito Marion Karugi wa Kenya.